gorengnya mendoan ya. Mendoan sing mendo-mendo dipangan iki disepati nang sapa. Nah ya, tak gorengnya mendoan ya. Mendoane warung Bekayune Sokaraja. Beduk-beduk ya lagi goreng mendoan ge. Dia jam 12 kurang 5 menit. Jam 12 pet. Jam 12 kurang 5 menit lur. Kita goreng na mendoan go madang awan-awan. Nih ge, sing ngarep madang karo mendoan marani maring warung Bekayune Sokaraja ge. Copot Jalan-jalan. Sing mendo-mendo dipangan. Kita gawekna kuah sapi ya, kuah sapi ge. Kuah sapi, kuah soto ge. Kita gawekna kuah soto ge, lur ge. Sapine ge. Sapine saekor mlebu. Ya kita gawekna kuah soto. Urung tak sogi bumbu baru digodok dulu biar kaldunya keluar. Wes sotone disiram kuah panas monga-monga jam 12 persis. Apa Riko kepengin? Nah, Riko kepengin. Nenek sing kepengin merapat bae ya, Lur. Merapat tuku mendoan karo soto nang warung Bekayune Sokaraja. Alamatnya nang Jalan Pekaja Sokaraja Tengah ya, Lur. Utawa nang Google Map ditulis bae warung Bekayune Sokaraja. Aja kelalen, Lur. Google Map anak sotonya pokoknya ready soto ayam dan soto sapi. Yang lain tuh, yang lain yang sudah madang ada, yang mau madang juga ada. Madang guys, warik ora guys, margi banget bok. Tuh bapaknya beli soto, yang itu beli ramesan tuh. Monggo lur yang mau merapat ke warung Bekayune Sokaraja, Jalan Pekaja Sokaraja Tengah. Nih mendoannya disreng maning ge. Mendoannya disreng maning ge. Pokoknya jam 12-an sing arep madang karo mendoan merapat maring warung Bekayune Sokaraja aja kelalen ge. Pokoknya mendoane panas. Sotone panas. Bakule melu panas, Lur. Ya, dibalik. Nih. Penampakan mendoane yang panas itu.